ke Prime Plots and Properties WhatsApp channel nakabanta ke junior dia yatit ya ki jaka ki king ki nong ring ki commercial space bagi hakane ke WhatsApp channel ki dan advertisement terwadi ya ki king ki jaka tanglang ba ke WhatsApp jangpi follow ya kane ke WhatsApp channel mentah dan link ke dalam description ngato teman lu het senang yang kecil riang kam jol teman le tam sket general secretary yang kesunjuk lasken blok o presiden o menchua to uni de monchulet hadin uni de monchulet da dangwan het senang manan nyau pi nyau bat ambon wo man le het senang ring yong pi ka senang mukhap wo man le presiden yang kesunjuk lasken blok Boy nang ni kecing beli uang beli kalau tega, hari em kisim jauh kuat senang ni ada angki kiu ni. Hab kenai story, kenang mau yuk share kape. Kadau kuman kamu dia tang tele. Kadau pun kong, how ajar hui, how February, dia kata rek, new month ni, tang record em go, the organize, ya ka meeting, lembak kelare, halas kan. Ya kisunjuk, ya kiweh cnong, yang kiwahab yang ka somo kaya constituency. Ya kiwahab cekalerin constituency, em cak kopi hagate wopan ya ka civil subdivision. Isnya usi ke kiwahab hagalerin ini mkut ki ini utapot lang. Tamar ketika pon ya local MLA, yang ka somo kaya. Ha usi emu ram yang ini bukan rasang mah bukan ya ke civil subdivision mari ketika por hadin katu kamis ni igi wechnong yang galer yang cakut dia ni ha local MLA yang ini lai ban dia ni kani ka petition kamoran dom de MI ko hanga ko kopi da sai lagi wechnong leng sangot bukan harliang kata man ko kini betan tele waras kain waria kaya kadau to pi pai ba so tho pi siao kuman nang yu penche pi pai ba lem penche ri pi pai ba boi nang ong kelak kom ni sinjo u het chno min ke tinga pa ni dia tan tele dengan liung siam ya yu dam pending spending dekat am de kini hadir ni te khut lokal MLA yung kemugia yang yu goloi yu mati teriang yu pator wowe cnong yang kecilosken open bite lang lindo woskat tri cnong yang kecilong lasken uela man meeting ni hedai halasken darai muya kene kecilo option to penman bite ya halasken talerji ne man em option une kelim government boyo pedang lang sentar ralian dengan om yu amale man kamte kenapa gini kau yang ini dua sebab kipai ba ulai dari kerun gini tain tain karompani tain warto le man santar beko harliang dan halasken ada man kita anteli le MLA yang jong ini omu harliang siapa MLA yang kemudian hambaca kenapa you man gini civil subdivision usuk ye ini halasken harliang to bukan heti por to om yang ketenya pai wachno to om yo khut ya gini juga chno waro hi om yo MLA yang pilih om bikin tian ông yêu khut yagi wech no woro yongka lasken blok kiwa emi kende pulai teli kichno khut yagini yo sign ke memorandum leto kwa upani lasken le ngachis pa pasel support dengan hado pada klimat langa nadaman ko kete go ong ora lasken blok o upgrade ya solution nga will nga support o lasken blok la menjuro yo dah kuis yang tahu jemut lang ciro. Toro kami tang teli cibetu jemut hem kredit ya pokhen udoy. Kamu di kulai sibun jadi ka JSM oleh hem bikin kor mokia. Ina ni por na tu hem ina kasenjuk. To deyo imur daman lelek senjuk na em ketemi tang teli. Dekat wang tesnya komando hem JSM keniskit wo ong gi sen halang. Tor pun mentu umi diktin kamu ong dikti social media ham om niti sen balang om sen bam lang ya kini ke por nasnya ke JSM hap skip ko sen balang